An Penlong ka Meghalaya Rollerball Association ya ka Second Senior East Zone National Rollerball Championship Arhajar Arpun Riu ka Banlong ha ka Arpusau bat Arpusan Tarik Yayong Arhajar Arpun Riu ha Jawaharlal Nehru Stadium Basketball Court. Habayakran Shikilat Pathai Kubor ha Shillong Press Club ha ka Arpulai Tarik Yayong Working President ka Meghalaya Rollerball Association uba Suklang Dekar wilayah thu uba yakani ka Lumpung yalekai Rollerball en wanishim banta na Keleng ki jela kentup ya ka jela Assam, Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh ba Meghalaya. Shu uba Suklang ulaong bakani ka jinya kop kalong kalat ban kentiu ya ka jinya lekai Rollerball bat ban penpau ya ki sapki pong jong kinong yalekai na kathan bat ka jela bat ka association ka kwaru baka sorkar jela kan penrung ya kani ka jinga lekai Rollerball ha ka national games ka ban salong ha ka jela ha usnam Arhajar Arpunyo ni na Meghalaya Rollerball Association thì nga cũng Suklang dekat thì cũng working president và general secretary ni ada thì ni Pak Joshua Sotun the vice president jongi of Meghalaya Rollerball Association but reading Marbo ide member jong Meghalaya Rollerball Association thì one ane ban ada press release kan ba misadam ka second senior East Zone National Rollerball Championship ha Jawaharlal Nehru Basketball Court atau ka outdoor tinggi sepenuh ha 24 but 25 on April 2026 thì có opening ceremony gần nông là lúc quay về trên thì cả closing gần nông livestream jangan ben di state bantuan ru bentuk lamban ni di new di sawan Assam Arunachal pada na Chhattisgarh ki West Bengal Odisha Jharkhand itu korang sebuah lekai ni participate kalau ke competition ke internet ha di tempat ini beliau bagi one bit guys Jawaharlal Nehru Stadium. Lakat nus nam ka kani ka sunjuk jong hi ka don pat ka gai ki dak kisin jong jing kiu jong kani jing lekai ka ba pia lam ni ki khut samla Kung tentu baru aja ke India kas mut ke founder mut ni ke founder Rollerball ha Pune mu Arhajar lah dia nanti pada spread hari approximately 1.3 kilo spread Meghalaya sunam yu sai Meghalaya yang sedang Arhajar kendai dia lockdown ni kami ada dia mut ni sedang lalu Arhajar puan kalau kamu ka prospect ka jong kani ka jing lekai ni ta Mentang ni laki ubi kemudian kesor kadang ia ke port ia ayu bangi sim ke fourth federation cup group de naturu ke kilakam ayu ke student ki youth jongi ki ayu jongi kila ya practice bah ada natu pada de kila perform bah competition group de sendes kemudian ni like ban job group ni la koi ban qualify semi final group ni la jang ni kartu kan ni bagi la ya turut bahagian ke ayah. Kata ini gua akan promote susu yang hijau dulu yang dia itu penuan dan cimata akan digarung pun. kai ka expectation na kani ka championships ka banlong menta Ni expect actually kan ini championship ni po ni kuahi kum ke association bandung ada dengan national games mo. Te kami mutu de kata hi bang ikwa bandung ikwa kan ibang ni ki player jong ni ru kim dai ba batrok ke. Ni la kan ra medal dia ka Meghalaya dia ka state juri dia kata ai lo yang mutu sini Kene kalau dia ke Olympic sport ni ke empat ai Olympic antara ke benai seperti ka nak kalian aku vice president bukan ka Meghalaya Rollerball Association masuk akan lembaga media bisa akan encourage di babun ban witness ketika sport sama belum kebakar ketika sport ke internet balik sudah sah kita balik kai kebol ke skate keju ke kasus simple teman dekat don itu dekat ke speed ke balance
kalau ke Syekh ba bai telat kini game kalau very different na kibegi game ngaku akan encourage baru kinuan pek nang kanong ka Friday Saturday nomor kani ka sports tempat tidur di sini kasket ni don tamang don kina sudah kasket itu ni tamang patlon ke kasket dengan untuk lang competition ku ka game kani kalau very exciting ngaku akan kerpat ban encourage bro kinuan kana kamtam kikon samlan tu Very practice. ni nila tu Islam practice lah senatinis nila practice lah Islam senatinis tama bagadi ke school berkidon lah program na jonglu and most of time basketball court kalau engage na muli kaya basketball court matay nila shift populo ya kaniru ngikwa mo bangin padon madan na jong tingin na ngele kan pala nila ikren kaya dia government table ninyo at least we madan na jong kami iyo penyat ngidon ki berit nilai kaki para district misi penyakai dekat kajin pemnon madan ni poin kebaik nama kamlat tentu madan kamlat ini di kumtah ni persan yo madan jom berit Ano was size? ka size tadi 20 by 40 meters 20 by 40 meters kalau artificial stand juga basketball basketball ketika mulai Rollball Association di tentang buka kepat di perbak membawa penjagaan resmi maka arpsan ban shu pet kuntu ke ni game sam kalau it's easy mah membawa persyang man atai pada sudah dihak it's very difficult Ni ke state ke bakam paham hak ko India ni ke jenis ada. cakap dia saya ini berkon again katahi ketika berhenti juga kata berkomandan dekat ni hak perspektif kata itu kumilih kaya last time masih nanti hak jumpa long busy untuk komandan ni lunar itu Apa bila yang anu? Ha. Untuk qualified referee. Oh. Ngidon kini ki NIS course su hasai 6 weeks ke diploma ni itu kibun ki pas sebenarnya 4 tahun ki tanpa lagi one gitu NIS ben referees official dan official. Along nampak mereka yang pada. But tanpa ada ni sepa no ni recently maybe by next course na punon ni sepa lagi. Kibawan ni sebentar nampak mereka yang lah. Bon mah bentar ni mun. Nah. Ilai don hi ilai bun hi kalau don hi untuk baru ke place na dot barit na dot bahaya ki satu ilai don hi. Temde kan Shillong ni le tu kita showes ni don hi west kasih tu satu ki don ki players ban one lekai kan ni ka team jom Meghalaya. Then West India from Eden. Coach din West Kasihil menta naman taga ni second senior regional nationals. They so one lashat. Em laleka ki nationals yes. Laleka itu. Kung ngaru baleka ni na do dangre. Pulis bar lekai isbar na do kelas 3 kelas 4 na pulis bar na do hingga start hadu mentar manang ya lekai nila compete pun nila nationals nila compete nila represent na Maharashtra state especially tempat dot tinggal represent na to tinggal Meghalaya dulu nila represent ni dia na to balik nila ngalali asa official ru akan nika 5th but the 6th World Cup balong dan nika 7 World Cup recently kalau Dubai ni ada penilai itu daripada Asian Championship ke dalam official.